Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayu Kermo, Palembang. Hari ini Senin 17 Februari 2025 Miladiah, tepat-tepatan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Fitraya di SPDI dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Farhan Sulhani Al-Hafiz. Lanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Ubaidillah Luwail Ad-Dimsyiki MSI dengan pembahasan tafsir Al-Ahkam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah para jemaah, kami minta untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam setelah sholat sampai dengan selesai. Demikianlah dapat dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Kermo, Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. صفوفكم بين تسوية الصفوف تمام الصلاة. أعوذ برب الناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه
قدمتموه لنا فزده عذابا ضعفا في النار هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فزده عذابا ضعفا في النار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات شهادة لا إله إلا الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على لا إله إلا الله وحده لا
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حجنا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وفي نعم الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم وأنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إن الله ملائكته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حضرة المستوى سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله إياك نعبد آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين نووا فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد صلى الله على محمد صلى الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa salihin al-ulama al-amilin masyayikhina fid din ولكل ولي وليه من مشارق الأرض إلى مغربها ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والمشرفين المخرجين ووصولهم وفرعهم شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid yang selalu kita muliakan, para jamaah, para hadirin yang kami juga muliakan dan insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah tidak bosan-bosannya selalu kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah, berkat kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah kita, menjalankan amaliyah kita, kewajiban kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan mendapatkan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, khususnya di akhirat kelak tidak ada pertolongan syafaat kecuali dari beliau. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi umatnya yang akan mendapatkan jaminan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari berganti hari terus, minggu berganti minggu, dan tidak terasa sebentar lagi kita akan menyongsong hadirnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kewajiban kita sebelum menjalankan ibadah amaliyah, khususnya puasa di bulan Ramadan, maka terlebih dahulu kita kembali mengulang atau mengupdate keilmuan kita, modal ilmu kita berkaitan dengan puasa Ramadan, agar Ramadan kita benar-benar menjadi Ramadan yang bernilai, karena tinjauan syariat itu, ibadah itu pertama harus sesuai aturannya, sesuai tuntunan cara-caranya, baru kemudian ibadah itu harus memiliki sisi rohnya. Jadi dua sisi. Yang pertama sisi
cara-caranya. Yang kedua adalah intisari itu sebuah ibadah, yaitu rohnya, yaitu penghayatan dan kekhusyuan di dalam suatu ibadah. Makanya seperti puasa, yang harus kita persiapkan adalah pertama ilmunya, tata cara puasanya, tinjauan fikihnya, syarat rukunnya. Nah, ini harus kita ketahui agar ibadah itu benar-benar sah. Ya, baru kemudian kita harus juga paham tentang nilai-nilai atau manfaat-manfaat, hikmah-hikmahnya dalam ibadah puasa. Sehingga dengan kita mengetahui tentang manfaat, hikmah dari puasa, kita bisa menghayati puasa itu. Sehingga puasa bukan hanya sah saja, tetapi mendatangkan banyak manfaat untuk kita. Para jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran kemarin sudah kami sampaikan tentang perintah puasa, yaitu turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini itu diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, 2 tahun dari hijrahnya baru turun ayat tentang perintah puasa ini, dan turunnya bertepatan di bulan Sya'ban. Nah, sehingga bulan berikutnya Ramadan itu sudah diwajibkan untuk menjalankan puasa. Jadi turunnya perintah ini di bulan Sya'ban. Kemudian bulan depannya, yaitu bulan setelah Sya'ban kan Ramadan, diwajibkan seluruh umat muslim untuk berpuasa. Nah, jadi dalam masa setelah turunnya perintah puasa itu, Nabi menjalankan puasa Ramadan itu sebanyak 9 kali, 9 Ramadan sebelum Nabi wafat, meninggal dunia. Jadi Nabi menjalankan Ramadan setiap tahunnya, mulai dari turunnya perintah tadi, ayat tadi, sampai seterusnya setiap tahun dilaksanakan Ramadan. Jadi Nabi menjalankan puasa Ramadan 9 kali. Baru setelah itu Nabi wafat, meninggal dunia. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang urutan ke-9. Syahrul Ramadan huwa asyhru at-tasi'u minasy-syuhuril arabiyyah. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang ke-9 dari urutan bulan-bulan Hijriah. Ya, kita tahu kan mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di Ramadan itu bulan yang ke-9. Yang ke-10-nya Syawal, 11 Dzulqa'dah, baru yang terakhir 12-nya Dzulhijjah. Nah, itu. Nah, bulan Ramadan mayoritas ulama mengatakan wa huwa afdhalus syuhur, merupakan bulan yang paling afdal di antara bulan-bulan yang ada itu. Mengapa? Karena Allah banyak memberikan kebaikan, pahala, barokahnya, rahmatnya, ampunannya di dalam bulan Ramadan. Sehingga mayoritas ulama mengatakan wa huwa afdhalus syuhur, yaitu bulan yang paling mulia, paling istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya.
Sehingga karena istimewanya Ramadan, maka Ramadan ini memiliki banyak sebutan, banyak nama. Ada bulan Syahrul Ramadan, ada Syahrul Siyam, Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, ya. Banyak sekali nama-nama yang diperuntukkan untuk bulan Ramadan karena sebuah keistimewaan yang ada di dalamnya. Nah, Ramadan itu secara arti bahasa, Ramadan itu dari bahasa Arab Ramadha yarmadu, maknanya adalah syiddatul harri, yaitu sangat panas. Jadi Ramadan itu adalah maknanya dari kata Ramadha yarmadu, itu maknanya adalah sangat panas. Karena ya bulan Ramadan itu ketika di Arab sana itu termasuk bulan di mana cuacanya ketika itu panas. Jadi mulai musim panas itu Ramadan. Nah, contohnya biasanya itu kalau jamaah yang umroh Ramadan itu biasanya cuacanya di sana panas. Makanya disebut dengan Ramadan, maknanya sangat panas. Nah, itu. Baru kemudian masuk Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, puncaknya yaitu di bulan haji. Puncaknya musim panas. Nah, itu. Nah, bulan Rajab itu Rajab Sya'ban ini penghabisan musim dingin. Nah, mulai Ramadan nanti sudah masuk musim panas. Ya, sesuai dengan arti katanya yaitu panas. Sebagian ulama juga mengatakan Ramadan itu panas, maksudnya apa? Karena ketika itu orang yang berpuasa dosanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang yang berpuasa bulan Ramadan dibakar. Jadi Ramadan panas itu maksudnya panas dari bakaran, membakar dosa-dosa orang yang berpuasa. Nah, itu makanya orang yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dosanya diampuni. Karena apa? Karena dibakar dengan panasnya bulan Ramadan. Nah, itu. Yaitu makna arti kata dari Ramadan. Nah, sehingga bulan Ramadan ini memiliki banyak kebaikan, keistimewaan. Salah satunya tadi yaitu akan melebur atau menghapus dosa-dosa orang yang menjalankan ibadah atau menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kemudian para jamaah rahimakumullah, untuk ibadah puasa itu ulama mengatakan ada beberapa macam hukum orang berpuasa. Ini hukum orang berpuasa. Ada puasa itu hukumnya wajib. Ada puasa yang hukumnya sunnah. Ada puasa yang hukumnya makruh. Dan kemudian ada puasa yang hukumnya haram. Nah, itu. Jadi ada beberapa macam jenis puasa, yaitu puasa yang wajib, puasa yang sunnah, puasa yang makruh, kemudian yang haram. Puasa yang wajib yang pertama, ada beberapa jenis puasa yang hukumnya wajib. Yang pertama shaumu Ramadan, puasa bulan Ramadan wajib. Yang kedua shaumul qadha, puasa qadha. Orang yang punya utang Ramadan belum dibayar, maka dia harus mengqadha. Misalnya dia tahun kemarin ninggalkan puasa, maka berarti ini harus mengqadha. Nah, puasa mengqadha atau membayar utang itu hukumnya wajib.
Makanya mumpung ini belum masuk Ramadan lagi, ya kita ingat-ingat mungkin tahun kemarin ada kita ninggalkan puasa karena sakit mungkin, atau karena musafir, ya, atau kalau istri kita atau anak perempuan kita haid misalnya datang bulan, nah ini masih ada kesempatan, ya berapa hari ini maka harus diqadha yang ditinggalkan ketika Ramadan yang tahun lalu. Nah, itu hukumnya wajib. Kalau sampai tidak diqadha gimana? Tidak dibayar, maka kewajibannya bertambah. Qadhanya tadi tetap sampai Ramadan yang akan datang belum juga dibayar, maka bertambah. Bertambah apa? Dia harus bayar fidyah. Jadi qadhanya tetap, kemudian ditambah 1 hari dia bayar fidyahnya 1 mud atau kurang lebih 7 ons beras setiap 1 hari. Misalnya dia punya qadha 10 hari, berarti 10 harinya tetap menjadi kewajiban dia, ditambah dia harus membayar fidyah 10 mud beras. 10 mud itu bisa ya sekitar 7 on dikali 10 berarti ya kurang lebih ya 7 kilo lah, ya 7 kilo beras. Jadi kewajibannya ketika dia sampai Ramadan yang akan datang belum juga dibayar, maka ditambah dengan membayar fidyah. Nah itu. Selanjutnya juga puasa yang wajib lagi, yaitu puasa shaumul kafarat. Puasa kafarat. Kafarat itu sebuah kewajiban karena dia melakukan pelanggaran. Contohnya misalnya kafarat sumpah. Dia bersumpah terus melanggar sumpahnya, maka dia wajib bayar kafarat. Salah satu caranya membayar kafarat itu dengan berpuasa. Tuh. Ada lagi kafarat zihar. Dalam fikih itu, dalam bab nikah itu, penjelasan nikah itu ada namanya zihar. Zihar itu nyamuk ke bagian tubuhnya istri dengan ibunya. Ini tidak boleh. Kalau itu dilakukan maka harus bayar kafarat. Salah satunya yaitu dengan berpuasa. Ini wajib. Selanjutnya juga ada puasa yang wajib, yaitu as-saumu fil haji wal umrati badalan anid dzabhi fil fidyah. Ini untuk orang yang menjalankan ibadah haji. Nah, kalau ibadah haji itu biasanya kalau kita ngambil hajinya haji tamattu, maka dia harus bayar dam, nyembelih kambing. Nah, ketika dia tidak mampu untuk beli kambing, nyembelih kambing, maka boleh diganti dengan berpuasa. Nah, puasanya itu hukumnya wajib. Puasa sebagai ganti dari nyembelih kambing. Nah, itu. Kemudian ada lagi shaumun nadri, puasa nazar. Nah, jadi kalau ada nazar bentuknya puasa, maka wajib hukumnya. Contoh misalnya dia nazar, kalau aku kaget diberi kesehatan oleh Allah, mungkin dia kondisi lagi sakit, kalau aku sembuh dari penyakit aku nak nazar puasa Senin Kemis sebulan. Nah, misalnya, maka puasa Senin Kemis itu tidak sunnah lagi, menjadi wajib karena sudah diikrar ke dalam nadarnya. Nah, itu. Nah, ini ada, jadi ada beberapa bentuk puasa yang dihukumi wajib. Ya, jadi puasa Ramadan, puasa qadha, bayar utang, kemudian puasa kafarat, kemudian ada lagi puasa tadi yang pengganti nyembelih kambing untuk orang yang haji, kemudian puasa nazar. Selanjutnya ada yang
dikategorikan sunnah, jadi puasa sunnah. Nah, ini banyak sekali puasa sunnah ini. Ada yang sunnahnya setahun sekali, ada sunnahnya sebulan sekali, ada yang sunnahnya setiap minggu sekali. Kalau sunnahnya setahun sekali, contohnya puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a, ini setahun sekali. Ini puasa Rajab, puasa Sya'ban, ini setahun sekali. Kemudian kalau yang per bulan, puasa yang dilakukan setiap bulan, contohnya puasa Ayyamul Bid, tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Nah, itu sebulan sekali. Ya. Kemudian ada puasa yang per minggu. Nah, per minggu tadi Senin Kemis tadi. Tiap hari Senin, tiap minggu, tiap hari Kemis, tiap minggu. Nah, itu. Kemudian ada lagi yang puasa yang lebih sering lagi kita lakukan kalau memang mau dilakukan, yaitu yang disebut dengan Saumu Sayyidina Dawud alaihissalam, puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah itu lebih sering lagi ya dilakukan kalau memang mau menjalankannya. Selanjutnya ada kategori puasa yang dihukumi makruh. Ya boleh, tapi hukumnya makruh. Nah, itu. Jadi kurang bagus. Selanjutnya makruh ini kurang bagus. Contohnya apa? Yaitu ifradu yaumil jum'ati awis sabti awil ahad. Yaitu puasa bertepatan dengan hari Jumat. Jumat saja, misalnya dia puasa, aku nak puasa hari Jumat Kemisnya tidak, Sabtunya juga tidak. Jumat saja dia puasa di hari Jumat itu, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Itu. Jadi ngambek puasa tapi hari Jumat. Tidak berhubungan, tidak bersambung dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya atau rangkaian sebelumnya atau sesudahnya, maka hukumnya itu makruh. Selanjutnya ada lagi yang dimakruh ke shaumud dahri. Ada orang itu puasa terus sepanjang tahun, tiap hari puasa. Nah kalau ini sampai membahayakan dari sisi kesehatan atau juga bisa meninggalkan hal-hal yang lebih penting, maka bisa dihukumi makruh. Nah itu beberapa puasa yang dihukumi makruh. Selanjutnya jenis yang terakhir, kategori yang terakhir, yaitu puasa yang hukumnya haram. Puasa hukumnya haram. Puasa yang hukumnya haram ini ada dua. Yang pertama, puasanya haram tapi tetap sah. Jadi ketika dia menjalankan puasa itu hukumnya sah, tapi dapat keharaman, ada unsur berdosanya. Nah, puasa yang seperti apa itu? Yaitu shaumuz zaujati biduni idzni zaujiha. Puasanya istri, puasa sunnahnya istri tanpa izin dari suaminya. Makanya seorang istri itu kalau ingin menjalankan amaliyah sunnah, khususnya puasa, maka harus dapat izin dari suami. Tuh, ini kalau puasa sunnah. Nah kalau suaminya tidak mengizinkan terus dia maksa untuk puasa, misalnya puasa Senin Kemis atau puasa Syawal 6 hari, ya, tapi suaminya tidak mengizinkan, maka hukumnya sah puasanya, tapi dapat dosa haram. Mengapa? Ya karena ya terkadang mungkin suaminya menghendaki ini, menghendaki itu. Nah ini kan harus dijalankan oleh istri. Makanya istrinya kalau mau puasa sunnah, yo
Wajib hukumnya ya ngomong dulu dengan suaminya, Pak, aku nak puasa, boleh tak? Nah, kalau suaminya mengizinkan baru puasa. Tapi kalau suaminya tidak mengizinkan ya tidak boleh puasa. Nah, itu. Ini kalau puasa sunnah, kecuali kalau wajib. Kalau wajib karena kewajiban kepada Allah ya diizinkan dan tidak diizinkan ya tetap harus dilaksanakan. Dan berdosa pula kalau suaminya ngelarang puasa wajib kan, nah berdosa pula. Nah itu yang puasa sah tapi haram. Kemudian selanjutnya ada yang puasa yang tidak sah dan juga haram. Jadi selain haram juga tidak sah. Puasa apa? Shaumu yaumi Idul Fitri, yaitu puasa hari Idul Fitri, hari-hari yang diharamkan. Kemudian shaumu yaumi Idul Adha, puasa hari Idul Adha. Kemudian shaumu ayyamit tasyrik, puasa hari tasyrik. Hari tasyrik itu setelah Idul Adha, 3 hari setelah Idul Adha, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka ini haram puasa. Kalau puasa selain juga berdosa ya tidak sah juga ketika hari itu. Selanjutnya shaumun nisfi al-akhir min Sya'ban, yaitu puasa pertengahan terakhir bulan Sya'ban. Nah ini, jadi puasa tanggal 16 sampai tanggal 13 Sya'ban itu hukumnya haram. Ya, haram, tapi ada ketentuannya haramnya. Haram bagi orang yang memang tidak punya rutinitas puasa sebelumnya. Tapi kalau ada wong yang rutin puasa Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis misalnya, sampai bulan Sya'ban pertengahan bahkan sampai akhir dia tetap puasa Senin Kemis, Senin Kemis, ini tidak haram. Nah yang haram itu dia tidak biasa puasa Senin Kemis, tahu-tahu kakek akhir Sya'ban puasa Senin Kemis, maka hukumnya haram, puasanya haram. Itu. Mengapa? Karena ulama mengatakan saatnya ketika itu untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Ya, itu. Jadi yang diharamkan ketika Sya'ban akhir ini untuk puasa bagi orang yang tidak memiliki rutinitas sebelumnya. Tapi kalau ada rutinitas dia puasa Senin Kemis, Senin Kemis, atau tadi puasa Daud, sehari puasa, sehari dak, sehari puasa, sehari dak, sampai akhir Sya'ban tetap dibolehkan puasa. Tetap dia dibolehkan puasa. Nah itu beberapa puasa yang diharamkan, termasuk juga Yaumus Syak. Yaumus Syak itu tanggal 30 Sya'ban, hari ragu-ragu. Ini sudah masuk Ramadan belum? Ramadan belum. Nah ini ketika Yaumus Syak itu juga dilarang untuk berpuasa. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya yang perlu juga kita ketahui bahwasannya ada 2 rukun orang berpuasa. Yang pertama, rukun puasa yang pertama niat, harus dilaksanakan niat itu. Yang kedua, rukun yang kedua puasa itu meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari munculnya fajar yaitu subuh sampai dengan terbenamnya matahari yaitu maghrib. Nah ini, jadi rukunnya puasa ada 2. Pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh ketika puasa, yaitu yang bisa membatalkan puasa. Nah yang perlu diketahui, niat ketika orang menjalankan puasa yang wajib termasuk puasa Ramadan, maka wajib hukumnya tabyitun niat,
Tabyitun niat itu apa? Niatnya harus disampaikan, dilakukan sebelum subuh, malam hari sebelum subuh. Itu kalau puasa wajib. Untuk biasanya kan kalau kita puasa Ramadan habis tarawih niat kita, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah itu. Nah, wajib ketika puasa Ramadan niat itu di malam hari. Ketika dia misalnya lupa niat, tahu-tahu sudah subuh, maka puasanya tidak sah. Karena ketentuan niat dalam puasa wajib puasa Ramadan harus dilakukan di malam hari. Batasannya yaitu subuh. Jadi subuh itu kita sudah niat. Kalau belum niat, misalnya kelewatan sahurnya sampai subuh, lupa niat, tahu-tahu bangunlah jam 5:30 misalnya, maka ya berarti puasanya itu tidak sah karena dia belum niat. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh niatnya setelah subuh. Misalnya jam 7, jam 8, jam 9 itu baru niat dia puasa sunnah boleh. Asalkan dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Misalnya dia tepatan hari Senin, mulai dari subuh belum makan sampai jam 9, akhirnya dia niat, sudah aku niat belah puasa Senin Kemis, maka boleh. Jadi akhirnya dia puasa sampai maghribnya buka. Nah ini sah hukumnya dia puasa meskipun dia niatnya tadi jam 9. Nah itu. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Kalau puasa wajib niatnya harus di malam hari sebelum subuh. Nah itu kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah diperbolehkan niatnya itu ketika terbitnya matahari sampai sebelum zuhur. Jadi niatnya itu sampai sebelum zuhur, tadi dengan catatan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah itu beberapa ketentuan, aturan-aturan yang harus kita pahami di dalam puasa agar ibadah puasa kita benar-benar sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayakromo, Palembang. Hari ini Senin 17 Februari 2025 Miladiah atau bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan salat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Fitrayadi SPDI dan salat akan dimami oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Farhan Sulhani Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, para jemaah kami minta untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam setelah salat sampai dengan selesai. Demikian adalah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayakromo, Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La صفوا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ برب الناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر
وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن
تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرد السلام، حينا ربنا السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 سبحان الله. سبحان الله العظيم بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر الله أكبر الله. الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وذرياتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دوام فيها سبحانك اللهم وتحية يا سلام وآخر دعوة قبل الله صلى الله عليه وسلم.